nhớ trong trong cái gì là giờ nó nào cười là một cái bé một lịch sử lớp bắt đầu sau giờ tới giờ mà trong lãnh đạo tập quân gì này cũng cái xe là thế thì chỉ có tao cứ chuột cắn là ngồi chỉ trong cái xe thế cho nên là tính cái xe là nên họ xuất sai cho thế giờ trở đi giờ đi lúc bắt đầu sau nó giờ thọ nên khí là nên chỉ trong đi nó giờ tại giờ thì lúc xưa họ nên mù này giờ đi nó giờ có là ni nên mua choเครื่องมือเฮานอนึงเชต้านะอย่าสมมุติคอลเลอร์เนาะเห็นนี่มดเชและปเชต้านะอย่าสมมุติกูมดจะนอปิดมืออย่ากูปิดมือกับตาสิริเตนอเตนออย่าถอกกะละนีอนึงถ้าปิดนอตานะอย่าระยะเตียนึงอย่าลีกูมอตินอนใหญ่มอตินอปิดมือกับตาอย่า要找我那个包嘛，那个要一可以用意思呀。在这呢，我变那大了呢，个我可以到了呀，但是嘛呀，可能你都去包呀，都去当个些的哦。chúng nó ấy chơi một tí khó tin thiết tại lo nó ya thì cứ chỉ đọc hết cho ya một tí cái tại lo nhớ đó rồi cho mình dùng nó ya cũng hết ya ít thì ngay ngay rồi ya nữa có một lịch sử cái gì ya có một lịch sử nữa cái gì ok số một tiền nữa mua tiền nó đòn tàu lên nó ya thì tiền nào mà có đi lên tàuเลยแต่是mà cóนี่nó nàyก็แค่ในมันรีเซ็ตเขาในรู้พัฒนาชอมในมันปัญหาอะไรอ่ะเจนในมันเนี่ยรู้คอนโทรลบอร์ดชิปบอร์ดออติเนกเนี่ยอ่ะเจนในมันการในรู้พัฒนาชอมในเจนในดับเบิลคลิกเดียวกันแต่ละเจนในเนี่ยที่เยอะในสามารถจอเลยอ่ะเนี่ยที่กันแต่ละโอเคทำแต่ละเจนในคลิกแยกนะอ่ะเจนเนี่ยที่อยู่ที่สามารถจอเลยอ่ะอยากที่นี่จออย่างนี้จุดไลท์อย่างนี้สามารถจอจะต่อเติมแต่คนในนอกเนี่ยchỉ nên mà cho này thằng nó chỉ nên mà cho chỉ nên yes đó ok vì nó chỉ nên reset tao rồi à nên reset tao nên lu program Photoshop nên cho cái là tăngค่า default 里头内容去切的那样 ok nên sẽ ya và ta cũng thấy cái là nó mà nếu mà ý cho nó đâu nhớ đến nó yaแต่是nó chỉ你只摸了นี่nên cho cái tăngค่า default 咯这样你要用你那呀这样你要摆大你那呀chỉ nên mình cái trò nó mình cái trò nó chỉ nhân đến nên tăngค่า share thế này à cái这样你要用你那呀chỉ nên 我领导是chỉ nên tao chỉ nên cho các kia ở里头nên ลง去 share 的了โอเค领导是我赚到呀